Swastiastu. Ingi dudane semeton umat sedarma senedahat wangian titian. Muali malih titian nyoman Swija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Kecunuk ring channel YouTube ini pelajaran bahasa miwah sastra Bali. Idudane sinamian senedahat wangian titian lugrayang ring galahi peniki titiang jagi ngojah sematra pisan ini wacaan sastra agama Hindu duwe nganini ninik rainan suci sane kebaos sugian. Idane saking riin kramo Hindu Bali nyabran satak dase rahina ngepisan setungil nemonin rahina Werespati Wage uku sungsang ketah nyangre pengaruhnya nih rahinan suci sane mewasta sugian Jawa. Dari sedurungnya nih ke bawah sugian tenten punika ngentanin mekelingin mungwing malih pidung rahinane rainan jagat rainan suci galungan. Idane sanedah wangi yang titian duani ngeri kala nyangre rainan jagat galungan miwah kuningan iraga krama Hindu sareng sami jagi ngaturang semah bakti majang ring-ringi hida sang yang widiwasa taler majang ringide betara betari betara kawitan betara siwa taler sangyang permesti guru taler betara hyang guru maka sami jagat duwi taler angga sarira duwi sareng sami janten mangde patut ening suci nirmala tanpa teleteh raris duaning titiang kantun sering miragi wenten krama Hindu Bali sane maosan yening wenten nyangre sugian Jawa punika kocap sane nyangre krama Hindu sane wit saking Wad Mojapahit saking Jawi sapunika. Rare serikala nyangre rainan jagat sugian Bali punika kocap sane nyangre wantah krama Bali sane Wad jati mula krama Bali mula sapunika. Sakewanten ri sampune titiang nanan ngwacen mekudang-kudang wacaan maiketan ring nyangre rainan sugian Jawa miwah sugian Bali. Taler manut kocap daging kecaping sastra lontar Sundari Gamu. Sugian Jawa punika kebaos rainan pererebuan. Mawinan akeh krama Hindu maosang mererebu. Ngaturang pesucian, pebersihan, peresikan ring genah-genah suci. Ring pekarangan duaning ring sugian Jawa kebaos sugian Jawa pesucian Dewa Kalingania prayastita betara kabeh dados yening cucet tetang pisan sugi punika metegas resik utawi pebersihan peresikan raris Jawa metegas jaba punika luar dura dalem dan punika sugian Jawa kesuksemanipun krama Hindu Bali riyanto jagi nyangre rainan jagat galungan ring sugian Jawa puniki sareng sami ngaturang semah bakti ngawentenan peresikan pebersihan ring pemerajaan suwang-suwang ring pura-pura kayangan tiga kayangan jagat ring pura paibon ring pura panti Prabu luwiripun mangda genah linggih ida betara resik suci nirmala
Dana sering sugian Jawa puniki sugi membersihkan utawi ngresihkan buana agung saha sedagingipun. Buana agung anto punika kebaosan bece pisan ring sugian Jawa puniki sareng sami ngaturang sembah bakti ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Ngawentenan wangi sematra melarapan daging pengeresikan raris sane meresidayang mererebu durus mererebu kocap daging nyane punika ngangen guling itik guling bebek ye taler sane agengan meduwi dados ngaturang caru eke sate pinake serana ngeresikang jagat ngeresikang buana agung rari sane pemekas pisan kedulurin antuk bungkak nyu gading ri sampun ke upokaren ke angin raris ngeresikin nirtain ngetisin seluwir genah suci sane wenten ring pekarangan ring pura-pura ngelantur ring pekarangan sami. Dados sapunika kesukseman sugian Jawa manut wacaan sastra mawinan sareng sami patut nyangre melarapan ngeresikang buana agung. Raris sidadane senedahat wangi yang titiang benjang nyane raris ring rahina sukre kliwon uku sungsang ngelantur malih pisan krama Inu sami ngaturang semah bakti ring ringih Ida Sang Hyang Widiwasa riantuk sugian Bali sugi punika resik Bali punika angge sarira sane resik diri sendiri yang bersih ando punika ring rainan sugian Bali malih habisan krama Inu sareng sami ngaturang semah bakti nunas tirta pengening-ening pesupatik sanian pematuh muang pemahayu daler nunas tirta utawi toyan bungkak kelapa gading sanggen angin serana ngeresikang angge tujuannya nenten jesios sidadane mangna iraga sekala ni skala resik suci nirmala angga serira duwi resik daging pikayunan duwi tala resik ngawit rahina sugian punika mangda iraga resik sekala ni skala resik buana agung resik buana alit angga serira duwi mangda iraga risak-sak meening-ening mening-ning nyangre pengerau tedon Ida Sang Hyang Widiwasa duaning ring rahinan sugian Bali puniki Ida betaro kabeh Ida Sang Hyang Widiwasa kebaosan tedon ring jagate patut sangre sareng sami antuk mopi kayun setato luwih ayu setato ning nirmala bebaosan enten wenten letu-letuh mangda mebaosan ning ngening kayun ngetisin kayun daler mau parilaksana sane nenten dudu mau parilaksana sane becik mangda rikala nyangre pengerauh rainan jagat galungan punika nyangre sane kebaos kemenangan dharma mangda iraga sareng sami ening nirmala suci tanpa leteh. Inggih dedane sanedahat uang yang titiang mogi-mogi sematra sane uningayang titiang wenten kewigunanipun mopi kenoh ring iraga sareng sami pemekas majeng ring arin-arin titiang alit-alit duwe krama Bali sane menawi kantun merasa mungwing sugian Jawa puniki kemargian kesangre oleh semeton wit saking Jawi dari sugian Bali kesangre oleh semeton sane wet asli Bali tunas titiang menawi nyiring sareng sami ngemargiang pailen utawi penyangran rainan jagat sane patut manut daging kecaping sastra aji idane sane dahat wangi yang titiang
matur susuma majang ring uratian idedane sareng sami dalernas ampura ping banget pisan riantuk titiang nenten banget uning ring kitaping sastra agama sematra titiang matur kadiasa punika mogi jawenten pikenohipun inggih kadiasa punika nunasambura malih pisan puputang titiang matur antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.